Palača ili zamak, sve su to termini koji predstavljaju nekadašnje nastambe starih civilizacija, dok danas predstavljaju ponajveći simbol nacionalne kulture. Dobrodošli u AB Centar. Nalazimo se ispred Ashford dvorca, koji je svima poznati kao hotel. Srdačan pozdrav vama, gospodine Ashford. Možete li nam nešto za početak ukratko kazati o samom dvorcu? Kao prvo, dobro nam došli u Ashford dvorac, i to po ovakvom prelijepom sunčanom danu. Ashford je jedinstven dvorac koji se nalazi na privatnom imanju naše države Irske, a datira iz daleke 1228. godine, a pripadao je čuvenoj Ginsovoj porodici. Već 1939. godine postao je luksuznim hotelom sa 5 zvjezdica, a hotel broji ukupno 83 sobe, komforno uređene za goste. Kao što ćete i sami vidjeti, sobe su namijenjene za sve one koji žele potpun mir i provinjen ugođaj odmora. Navodim zanimacije sporta, poput konjištva, sokolarstva, ribolova i golfa. Svi gosti koji su bili ovdje, barem većina njih, je redovito ponovno navraćala ili produžavala svoj boravak ovdje. U medijima je procurila vijest o navodnim promjenama koje će Ashford dvorac uvesti. O čemu se tačno radi? Kao prvo, slobodno ističem kako su sve promjene nove i samima nama koji radimo tu. Naime, 2008. godine je proglašen najboljim hotelom u Irskoj, te je zauzeo ukupno drugo mjesto u Europi. Svi smo zadovoljni
dostignutim rezultatima koje je naš dvorac hotel ostvario tokom proteklog perioda. Da, usvojen je dugoročan plan preuređenja kako interijera, tako i samog eksterijera. Tačnije, vršimo preuređenja svih gostinskih soba, kao i samog vanjskog vrta oko našeg hotela. Svi smo uzbuđeni zbog tih novina, a plan između ostalog sadrži uvođenje biljar prostorije kao nekada, zatim sale kina ljubiteljima filmske umjetnosti. Naime, tom pitanju postupamo subjektivno i pronicljivo, a sve za ugođaje i ukus naših gostiju prvenstveno. Sve u kolorišnom stilu. Hotel je pravo otkriće. Ako mene pitate, sigurno će vam trebati mjeseci da se naviknete na ovakav glamur, rekao je Niall Rochford, generalni menadžer Ashford dvorca hotela. 83 gostinske sobe su urađene toliko detaljno u bezbroj nijansi kvalitetnog stila. Svaka je soba unikat, jedinstvena na svoj način. Prostorije oličene u intenzivnim bojama izgledaju različito. Vrlo je lako održavati čistoću i eleganciju u ovim prostorijama jer je sve novo i očuvano. Uređen je tako i kino sala i soba za biljar. Hotel je potpuno preuređen, ambijentalno ugođen za sve one koji imaju istančan okus. Sviđa mi se ovaj hotel i dopadaju mi se maniri kojim pravimo hranu za goste. Za razliku od drugih ugostiteljskih objekata, naš hotel ima poslugu koja čuva tajne profinjenosti kontakta s gostima. Ashford Hotel je tako poznati po humoru koji daje posebnu draž našim uslugama.
you very much. Your hospitality has been amazing here. I like the castle as it is, and it obviously is Hvala going to vama get na even better in the years to gostoprimstvu come. i želim vam Many sretan Americans have had a nastavak chance to. We're uspješnica also, by koje the ste way, krenuli if you ever nizati. heard of the Quiet Man, Naime, this castle itekako has su everything mnogi about čuli the za Quiet ovu Man. vašu Lots of different prekrasnu locations kulturološku where the Quiet destinaciju. Man was filmed back Da in napomenem za kraj 1950, samo 51. 1952. godinu, kada je ovdje sniman film pod nazivom Quiet Man, Tihi čovjek, u glavnoj ulozi s Johnom Wayneom. Još jednom vam se iskreno zahvaljujemo na suradnji. Hvala vama i velika nam je čast bila vas ugostiti. Još jednom hvala. Fantastic. Well, now, once again, thank you very much for your hospitality. This is a wonderful castle. It's a real castle throughout, and it's been a wonderful stay. Well, thank you very much. It's been a pleasure to have you. We are driving into Ashford Castle down the entryway. Still a lot of frost all over the ground, and it's almost 3 o'clock in the afternoon. And the sun is right in our face here. We are entering the towers at Ashford Castle. Ooh, ooh. You almost ran over a young man. He's coming out. And here is the castle.